Hey, what's up internet? Lahan tum kaduk kawe aning kedok nay amunil. Alang apor ka batam kela kamera thino kaita kaning je thap lamang ing tonti. I am Shotkur. Bangso video ke salam lake Neru Marlupen. Bang cerita tu mason si anarni kisuta kangreng ing tonti asam thot sinita video ka salam bang ing tonti. तेरे पास कोई और रास्ता है? Pini tum kita nangi lake karbi lam arjan a trailer ka review. Athe YouTube tum ki pula persona content le claim no te growth da big jeep. Nike kacing thursi kang cirabang pupinak. That's why let's get weird. Pini tum long nang kili trailer lata Zunel Karbi Festival along si karle sunji phan kachi sik tangdu. But only on nile bahawar kok ta haibon. Labang so lam arjana men ke nang henlo nikai achethi. Lasi chithelo ne mo anang than po. Bang so trailer ke do MKF production a YouTube channel lo. Ne research team tum ke thekdam long ateng te Mahamaya Karbi Film Society pujibon. Mo comment kan arjuli po nang tan ke research team dolo mapuli po. Yes, I have a huge team of one person. Jong si MKFS we the kok pulutang te Karbi Film Society ta aru du kok pole di. But anyway, let's start the video. Lasi labang so film phan ke direct pon lake Moses Phangchu. Labang so men ne aprang ta ajulong no pon. Jong sinang tum chini aprang labang so Moses Phangchu kupia film sika selama. Do let me know in the comment box. Labang so alama jan long kache parjana bang pu kumat lo ne. Da chini athe amena bang reveal vedet. YouTube bar tong chitin kok ni pini amen da paklang ai. Sita arta ke do muncul lo bon. Actress Clara Teron P. Nehempen masap so kahilo dola. Sita me ahembang sini ne. बिरबिरू पेंगले मानेम के में Non bolom akai pe mejeton dun si arta ke ong apin susi arta ke kom anim supia phan kiri. La si tu marjulong bang sar sar palam the thero ke sarawe muni running sar lo pupe. Akit sara chai nong si bap kang du ke chowe puke. Jong si kiara la pen Samsung apan le powerel thek protang te la tu phan pipo silang deng la. Joking. Bong klaret nang ke chupong hulata. Nani lo de podang nilo ke. Jong si labang solam ran atelar ke lang tengben protang te romantic plus action and family drama movie ji. Ladak klaret apan ke lang selet tahai la pot si lapuson kaning jelo. Nangli ke hayar je chelon piglo. Sita me camera off ya ko banali expressions off check. Alamar jana long action bang ke do pigji. Sita koson puni let's see. Alamar jan pabang sinang he ho. Labang so alamar jana trailer long paklang pona teng potang te asinari bang outside Karbi long kadu. Ati producer ke Ajit Ronghang but I don't know him. Lapen lah kadu kawe pangrum pet pen labang solam marjanta Zunel Karbi Youth Festival pinning October 9 arni pen release pang chengpon po and it will goes till the end of the festival. Lasi labang solong nili thelam ning jeng tung mithang ajutang jupat si jilangun po ma mate la marjan silang dun po. How cool is that, right? Mon bang ke mu pen je than bom lai thana mang de a film men bang nang henlo ni kaya chithi. Ladak ne sonalam than duning tung mate ningjeng tung a filament nang henlo ne kaya chethe. Jong si tum langdam pamelu putang tela bang so chethe po de mabang chithe pusi pinang ji ma. Nili e pak ne lu thuilong theklong dak chithe pusi ketok. Athe chethe pulutang te ning ka chethe la puson long se tokon ma pus nili matha. La pen chithe pulutang te kereng i ari mate tum a life apan. La son si chithe ke wang pen si munit kereng ba kretang te ni chithe do tik nang panang te kangke lapuson lamet henlo kheya chethe putai tum theklong asela bang so chethe podium bang chithe pusi meji ma pusi ni matha an para bang ke rat henlo aja kong ke thenai non ke charli ke theke do tum sai delu lasila bang so lam bang chok ma chok che ma matha tha la bang so lam marana thalar phani review pidam dia frangsi kumat ne review pidam det that's very good lapuan chat nangji but you will get one word from me. I
litum karbi metang karbi alam hello karbi film stami litum chelang dun lo nang lang no dak lang mesen stami litum hala bang sorni le litum lang dun lo nang lang mi sen lang no dak po bang ke a film release liang ko bang ke than the de nang ji mati pupe de nang ji a film phan spoiler pipe de nang ji. And one more thing, lang mi sen lang no dak stami lang dun wek nang ji pu no jong si lang no dak po tang te tangka chi panang hok nang ni lu ne lang dun pu ne dulu ne video phana chong hong ko ko movie review bang ke do wek po be alert lasi ke subscribe tang atum non ke subscribe ke lang atum non subscribe te kang lap non kali potong de mon ni ke bang yelang ani ke upload video bang ke nampak lang klik. That's it for today. Mo ka prega video nang lele tik ke nang ok nang pran mi et pupusi ning thelo. Kardon and peace.